Ia whatara whati e la tau umala wala mwhaion awe mai tatou tanuanga ia so o le tatou tanuanga nei o lo whawawina mai tatou tanuanga vainga mo mo vai asun te ia tu nei o le tatou vainga lua la lewa tatou o mai le so o le whawawina la nei o tatou o ngana amatalia fo i vai aso lea ma nei o tatou o fo le masina o ke topa le masina o lo o tau whaina mo le whaatupla ia o le tulanga o tatou malamalama ma tau sila fia tulanga i mea umala vai whaatatau ia e mese foi te e atu i sa wanga whaaloto i whale. O tatou amatalia le masina o ki topa i tatou tanoina o tatou soifua manuia. Wa a tatou maua i le soifua manuia. Ia o se isi le tūlanga i whai fo i an tatou o ese pe tatou te tau ma mao mai i foi. Mai tūlanga o sa wanga po le tatou sa waina o nisi tangata. Ia po sa waina fo i tatou e nisi tangata. O le autula tatou o ngai le so o fifa so atu lea o ni fuafuanga whawawina per whaasoa o fuafuanga whaatino mo le toe maua o le o soifua manuia mai whaona vahenga pe on tano ina reso tea vahenga mo muala len tano ina reso tea vahenga luala nei whaona vahenga ma le asole am vai on tatou tano ai na o vahenga lua o le vahenga tolu o le afa tano ina reso fo i le aso sfulfa o ke topa le aso lulu fo i asau le tūlala ve sfultasi i tae au na o sfulima fo i minute mai whatanu ina le ngana sa moa ua whautalaina la tatua a o onga nei aso i le o le toi maua soifua maloloina wha alma fau e a fiai fofuanga whaatino mo le toi maua soifua manuia vaenga lua o mea whainga luenga mo le toi maua o le soifua manuia la tatua whatanoina la tūlanga o mea whainga luenga la e maua i soifua manuia o le nei a o onga na ua mwhaion saunia le tamaitai ia Mary Ellen Copeland, tamaitai fo mai ia Mary Ellen Copeland, o lo whapinanta i ta ia lea soe lo nei tangata Judy Matautia o se sui o se tasi o sui o vaenga whai o pukalame vaenga o pukalame whai ale mau whataunuina lea so fitu o ki tupa tausanga lua afe lua sfuru le tūlai sfutasi i tae au o le nei whatanoanga wa mawhai o na whaatinoina i lea so o na langlango malosi mai a le mau Amerika Samoa te e atua i sawanga whaaloto i whale ma sawanga whawhiusua inga. O le mau, o lo mwhai o na whaatino ma whaatupeina na porkalami whai e nisi o ngā tupe mai le malo whatirali. O nisi whamtalanga i whaatau i porkalami whai a le mau mwhai o na e asiasi mai i le aupenga tu whailangi po le website i le www.asalliance.co ia pola na itu lau fo i le Facebook a fai eni fasili poni fa so e fa tau tatou ta upu le so fai fo i ona fa ilo mai le Messenger o le Facebook ale mau pe email mai fo i le asadsv@gmail.com pe lau mai fo i tatou telefoni o le ono valfa ono i vaiva o lua fitu lua o vaenga la nei e fa o susuina o te maua o se fo maloloina fa fau tasi len fa tanoina le vaiason se ate ia tunei vaenga o tua te a fo lua le lava tanoina le so me whainga luenga mo se fo manuia tolu fofuanga fa tino mo te maua se fo manuia fa mata upu fa tau i le toe maua vaenga tolu la nai fa tanoina i le vaiaso anga fua nei por vaiaso le so lulu lea sini au tula le so vaenga lua nei o mea whainga luenga mo le soifua manuia. Mea la nei le la whaatala nua ai i lalo mea whainga luenga. Le tā ua mea whainga luenga. Ai po wafo i nei mea whainga luenga. Mea la na le la mwhaion tatou o atu iai lea so. Ai tatou te le i o atu iai. Lo iai tatou nunga whapea. Ai ta maitai fo mai a Mary Ellen Copeland whapea. Ina ia whausia la oe lava fofuanga whaatino mo le toi maua toi fo manuia. A mata lea i le whai o se lisi o mea whainga luenga mo le toi fo manuia patino lava mo oe ia whaia sau lis whaalisi ina mea o lo e mana o mea tūlanga uma e te sila fia e mawailo soi fōman mea. Ben tā ua, le stemi wa te au le hawhatanoa ina, le tā ua o mea whainga luenga. O le mafuanga la lea te tawana ia e tato mea whainga luenga i te tonu o fufuanga whaatino nei.
e whaia ina ia whaatuma wina i pealo manuia, ma sosoani mo oi, ina ia e langona ile maalosi, pe a oi taimi wale langona ile maalosi. O se si fo in mafuanga le i tā wai, a tonu e malamlama i nei tūlanga, po wa e loa, mai nisi tangata, a tonu wa, o le tatu tanua nei le soa e a tonu wa, o umana e wha fonga ia i si tūlanga wha pēs tanua tea, po wha tanua ina fo i sis tangata ma oe, o le tele o me whainga ringa nei, e whaingo fie, saunga le mu, mai ma wafua i le wha pēr taututongi se tupepe e mawaia tūlanga, ia o sisi vaenga lea, lisi i lalo mea whainga ringa, mo se fumanuia, e whai ai ona e mawhauwhau iai, au fi ai manisi mea e ono sasani ati oe e te langona ile maalosi i taimi, e le langona ile maalosi, ta ua la le lisi i lalo mea nei, ta ua le lisi i lalo mea nei, ina nei i te i whapea se la mea alain tustu sia i lalo nei mea, e ta ua le tatou whaimato e titilo iai, pe ta ua fui, le whailoa ia i lātou lo sosoani malangolango ina i tātou. Lātou te malama lea i tūlanga o lo tātou iai. Ma tūlanga, ma mea e ono maua i tātou soi fumanuia. Ina whapena on tau sisi mai e fo i lātou. Ia, ma sisi tūlanga e alai on tā ua mea whainga luenga, e maua fo i nisi tā upo ni mea whainga luenga, mai fufuanga whaatino o whaiam whaatino e nisi. Ma wai fo i nisi o tūlanga na mai nisi o tātou manatu. Moni o tātou lava ia me whainga luenga. Mai fufuanga whaatino o mana whai inis tangata. O tūlanga la ia mafuanga ia. Te tau ai, ma tāu ai, le tūlanga ia o mea whainga luenga. Ia, o mea whainga luenga ese la nei. Mea whainga luenga ese la nei. Lango ina e nisi. Tāu ai o le sapsapaya o tātou e nisi tangata. Le ia o tangata ia sapsapaya tātou ngai o na lato malama le i tūlanga o lo whapena o na iai o tātou na iai o tātou tangata malama le lato pe o lo tāu es taimi o tea tā wale tusi wha mau i lalo wha i loa tu fo i nisi tangata o lo lato lango ina a mese la pēa o i taimi fo i ia o penta ua tātou te leo malosi ai leo langona il malosi. Se si lea mea whainga luenga tau singa whalsoi fo malolo ina po le vainga o le fo mai. Tā ua te le tau si alsoi fo malolo ina tau sisi talavai ma appointments taimi e te alu e vai fo mai. Ia tau sisi pe iai. O se si lea mea whainga luenga o lo maua le lo soi fo manuia. Fautua ina mai i lātou e tutusa mea o lo tutupu fo ia i lātou. O le whapetani o le tūlanga lea, o le whai upu lea, whapea peer counselling. O le peer, tātou te ave whawinga ina le upu lea o le peer. O ni tangata e tutusa se whawhita auli, o lo tupu aipo o ni tangata ua whapena o na iai se mea tutusa. Ua whapena o na latou whaia po mo o fo iai o latou tangata experience. Me whainana tā ua, se sile me whainga luenga, le whautua ina mai latou e tutusa mea o lo tupu fo iai latou. Tā ua le mau fo i o le whautua po le whaatanoanga mai tangata ia na tutupu ai fo ina whaafita auli ne pe po a fo ina mea tupu ia i tātou po o i le tūlanga. Se sile me whainga luenga o le whaalongo, tā ua i o le whaalongo o le mawhai lea o le whaalongo atu, lo whaafonga atu, ma lo whaalongo atu, tātou whaalongo atu, i saunoanga istangata. E whapena fo i ona whaatawa ina, a tātou te malamalama i tāua na watu o tātou whaasoa. Tāua fo i o le tātou whaalongo, tāua i o le whaalongo. O le whaamalustino, e soani ina ia whaatupula ia i tau lai. Whaini mea totia po ni whaamalustino e mwhai o na maua i lawa i tātou le tau lai, po le tātou focus i mea te tau o na tātou tau lai, i le tātou waainga po le tātou mawhauwhau. Lango mai lātou e tutusa mea o lo tutupu fo i lātou. Le mea lava lea o le peer counselling, but o le peer support la le mea lea, lango mai o i tātou. E tangata fo i e tutusa fo i mea o lātou o i gai, pe o mea fo i mai e tātou. Mea tau i tau mawha pāleni.
Sesi le me whainga winga tā ua. O le tau sami pāleni, mea lawa whaatau i le tau sami, tau mawha pāleni, mea umai whaatatau i tātou soifua maloloina e mo i tino malosi. O sesi mea whainga winga o le mea tutia e whaititia ele popole, ma mawaile malolonga. Ia tātou whaia ni wha malostino po o ni mea tutia. E tu wailano le tātou popole, tātou ti awane i tātou popole vale ai, atu vale ai. Ia, ai whaataua fo ile maua le leo le malolonga, wa mea umanei e maua i pea le manuia le soifua manuia o le tangata. O sesi whaenga fo i o le whaia o mea te fia iai. Tā ua i o sesi le mea whainga luenga, e se tā ua. O le whaia on tātou whaatino ina o mea tātou te fia iai. Is taimi, tātou te whaapea. E iai lava mea tātou te fia iai. Ai, o le tūlanga o mea tau se leni, tātou te whaapea ai. Mo le whaia i lava. Ma le whaia, ma le whaafia i lava o tātou tangata. O isi taimi e, tā ua tātou tilo i le tātou fia ngai mauai. Ai le o le tū o le tūlanga o le mea tau se leni. E nisi o taimi. O sesi mea whainga ringa tā ua o le whaamalostino. O le whaamalostino, tā ua lava le whaamalostino. Pe maua le avanoa. Whaamalostino. Te tau lava ia, te tau lava o na whaia le avanoa e whaamalostino. Sesi mea whainga ringa o le malamalama. O le malamalama lea le o le malamalama o le mawhauwhau. O le malamalama lea o le susulu. O le susulu mai lea o le malamalama lea i le ao. Tā ua ia wau istangata whapea me. Pe o le tae au ia masanin whapea. Pe ia awe le tamai whafo e whasawili. Le sawa vali mai tina malato pepe. Se i tulo ma tamai tila aiti au mai whafo i le. Whapea vatu le ea fo, mana vaina le ea fo. Whapea nā fo i le. Le tā ua o le o mai o susulu ave o le la. Le malamalama lea le velasia o le la i o tatu tino. Ia o mai le malamalama. Se tulanga le moe, se tulo po le malolo le lei, tā ua ia maua le malolonga le lei, kai le lei se malolonga. Fetu unai lo wola wha le aso. Fetu unai fo i lele au mea whai, lea aso. Ia, whatu mawina lo tangata le saunga le mu. Ia tātou tau mwhai on tātou iai pe, ia tātou whaia mea uma ma le saunga le mu. Saunga le mu ia tātou, saunga le mu mo istangata i lo o tonu i tātou sio manga awane i a whaina sesi neo o lo tātou whaia. Awa foi ne i a whaina tātou lawa ia i mea tātou te whaia o sesi o nisi o mea whainga luenga o whatu mawina o lo tangata i saunga le mu tāua tele. Ia tāua foi sesi tūlanga o mea whainga luenga o le whaia o lau fofuanga whaale aso. Whatatia o fofuanga whaale aso puao mea fufuanga whaale aso tau na whaia. Ia o le a whaia fufuanga o tae au la ualu ai. Whaia le mea lea, ma le mea lea o tae au. Le aso atu ion, o le vai aso lea whaia. O nisi ia mea whainga luenga mo oi. A walo soifua manuia. O na taatia umai la ia lea o fufuanga. Ia, ma sesi fo i tūlanga o mea whainga luenga o tatonunga whaaleanganga. Tatonunga whaaleanganga. Tā ua ia o tatonunga whaaleanganga. Ese uma tatonunga. Whaaleanganga peitai. To tele nisi o tātou lo tāua tatonunga whaaleanganga. Sesi lea mea whainga luenga mō nisi, ia atonu fo i ele o se mea whainga luenga mō nisi. Ia o nisi la i o tele na waile lisi o mea whainga luenga. E na on pau i o ni mea tāua fo i lele po nai mea fo i ea mai. Atonu e whaingo fia nisi o tātou ona tātou mawhai on tātou whaatinoina. Ia maa fia fo i tonu o tātou fofuanga whaatino. Ia, maa o le tātou o mai nai whai unga o tātou whaatanoanga po tātou a unga nei aso pe on tā uana o sifulu lima lava minuti e whaaftaitele mo le awai mai o le vai aso angfua nei awana i ngalo le vai aso a sau e whai eli tātou vaenga tolu whaatanoina i tūlanga leo o le vaenga tolu. Ia, lea lai whai ngoina pe whautalaina fofuanga whaatino mo toi maua ole soifua manuia. Whaatanuina le la sufa o kitopa, tau sanga nei lava lua, whelua sifuru le tula sifuru tasi tae au. Whaatanuina fo le ngana Samoa, mana o le sifuru lima fo i minuti. Ia, a whai e so manatu e fi whaasoa so fesili,
e whaatau tatou a onga po tatou whatanoanga pupu i le so, whaaso tai mai, le mau i le i tūlau o le Facebook, o le i tūlau le Facebook le mau lea o loo whaingoina i le the American Samoa Alliance Against Domestic and Sexual Violence. Ia, bete emaili mai fo le asadsv@gmail.com. Ia bete wala mai fo le tatou telefoni, ono valfa, ono iwa. O lua fitulua, wa o juri matautia, whaaftai tele mo le awai mai nei aso, tatou te wheloa i vai aso fo. So i fua ma ia